Bugün ertemen saat 6'dan 24 minut ötkende bizge kabar düşkön. Uşul jerde uşul Oşşarın aymağında ört kaptaldı degen. Oşol zamat oşol 2 minuttun içinde bizdin ört öçürücü balдар gelip birinci şerana uşurdu. Bu jerde bardık uktaba çıkan bolçu. Oşoğa baylanıştı har birini oyga otup evakuasiya işlerini atkarıldı. Жалпысынан 39 adam evakuasiya işleri atkarıldı. Birinci kez жаш балдарды алып çıktık. Анан geçinde es alıp demalış bolup bayандай içine biraz ispirт içimliklerini içken жарандарыбыз баркен ошолордун алып чыгып өчүрүү ишин так аткардык. Учурда өрт толугу менен курчоого алынды. Толук иштери жүргүзүлүүдө. Жалпы күчүрмөн даярдык боюнча, шаардык боюнча 8 өрт өчүрүүчү жана 2 авто шатты тартылды.